Masain pi moderator just zom tak tak te le ka zir lai pui tom tak tak te in zawai in chebe ka bo ka cheu tuna kan thil khel tur hi Myanmar border fencing hi pin tur ani ti ani a ka kan tumpui zom tak te hianin pin lo tur ti anon soinga anon soi tura chuanin kan in u naw na te ti chet non ti dona ma se pin a that na lai ka ron soi doni Myanmar border fencing hi ping nge hi nga ya Myanmar border fencing main nila international border shim hi ramdang ate po hen entaila international border pin lo hi kong tam taka afu lo fo zela ni enga tinge chan kan ti chuan international border kan pin lo chuan border rama om te hian an tuar nge nge ni enga nge an tor ta kan ti chuan in engkonga nge kan ti chuan ri hlo hlur em a chu mai ba ka sarkar na phal lo tam tak dan an lo taka lak lu te tam pha chu tu tan nge tuar thalai te ba ke dan tuar lo chu van chuanin Myanmar border hi kan pin lo chuanin Mizoram a thalai ten kan tuar don ti hi thu chiang sa ania chu van chuanin Mizo thalai te kan Mizo pui te in nun na te heng tinge in le dam ve du ni chuanin ri hlo border hi kan pin nge ngai ti hi a chiang em mai ni chuti chuan point panina kal taila ru na hlur thina ni international border pin lo hi chuan border fencing om awanga ol sam taka in kalpo thei hian atu ate ve ram tan po khan eile bara emo mishing mamo thil danga thil ruk tur ate ol sam hle ani ti chuan in Myanmar border fencing hi tuna hianin India ram po hen khelna sa takanida chu van chuan in Myanmar border fencing kan pin ngai ni kan pin tu chuan kan ram kan sa om nan kan pin ngai ni tu nang la ya ke ni ngei po in kan ram kan hung to thina ni nga ya kan ping to thina ni nga ya chu takara international border me kan pin lo kha chuan in khoira min nge mi ron za ang kan khila Myanmar ta khanin minon nuwa sot do ni kan pin lo chuan in he thu kan kalpui kan ti tlang nga mangai ni chu van chuan in kan ram kan hung chuan tu nge zom in nei tu te aram nei tu te kan ni thina chu wan chuan Mizo te phei chu nam tam lo tak kan nia mi za kai tur chuan Myanmar border hi kan hung ping nge tur ani chu chuan ri rum thila border fencing hi atangkai sarkar indoor fel lo na awang te mi pui in mu thiam lo na te hi border fencing chu om ta se a keng ang chu ka ti ho lawa ma se na sa ta ke na ji ang ti hi ka soi thei ani ti chuan in sum don ton na te all sam kan ti mai the kan pin lo henin ma se kan ping pon in sum don ton na hi chu antika ma hen na top don chuang lawa chu wan chuan in kan ping nge ngai tur ani ka lo me P moderator kalome he un chamin pe ka wang hian voinia kan thu pui Myanmar border fencing pin turani ti hi Mizo te tan chuan in kan nam kalphung kan society kalphung le kan economy hial khoidang lam vek thei thilania apoi mo hlea asakhat hlea keini lam tan po hen ron soi ar hle ni ma se chu ti chung chuan in Myanmar border fencing hi pin turani lo ti hi adik zia le ani zia hi ronshil chewa ronshil she chew kadumodoni amma sabera chuanin border ping tak tak kan ti ho hi han en chin tengu manami kan shet lar Berlin wall khai nangu chung ko in thenna ne sin nam khat in thenna in dan na ne sin Berlin wall kha kum tam tak non ti se thei so khami kara khan chung ko engzat nge generation engzat ti khan nge an unaw te an thi senzom puite an laina ten chung ko te muzawlo South Korea le North Korea in dai dan na en le ro North Korea le South Korea in dai dang thalutuk example a chuanin kan opposition te chuanin atlak lo anon ti mai thei ma se dai dan na om dan tak tak chuni a pin chuan a kal tlang thei lo pi moderator kalkong a ping chuan motor a kal tlang thei lo in bang a ping to chuanin engma kal tlang thei lo mishing hi thil pinga kan kal tlang thei lo shim thil tuna hian Myanmar le Mizoram border hi kan pinga ni chuan a om zia chuanin kan hna thak pui dei kan hmule ngai to don lo khit lampang Myanmar lampang a om zong kan unaw te hi ron chuk thlang nan nei to don lo ti na zo kan ni sin Mizoram Myanmar border a ping ani chuanin Mizoram matang hianin Myanmar kan kal thei to lo ri dil te khit lampang Myanmar border china om kan heritage site tam tak te kan hu thei don lo shim pi moderator tuna khanin
tuna chuanin kan opposition ten anon khel tur ber chu kan economy a tuna smuggling te anon tianga refugee camp ron lut ru te anon tianga heng zong hi sarkar ina a regulate that chuanin ping kher lowin a in siam rem thei vekani pi moderator tu ma ti ming siat ka tumna ni lo ma se kan sarkar ma sa chuanin kan sarkar ma chon refugee dan lowin NGO noya tele mi mal chung ko in mani malak na in refugee tam takhi ma ni du thuin kan la lut ani border pin lo wang re in refugee o te Mizoram ron lutan ni re ro kan fel lo wang zo kani chu chu angai tha the lo shim border hi om tak se border ping om se chun mishing kan kal thang thelonga kan unau te kan nam pui te kan mulo jong in tran pui ni khwa tak ngai huna po kan in tran pui thelo zo kang pi moderator pakhat ka soile du bok chu ping hi hung ne nai nang lo ping kan support lo hung chu tha ke ni pon kan ti ve tho a hung chun a regulate theya akal tlang theya ma se a ping lo mizo po kan chho thei Myanmar lampa kan unau te po anon chuk thei ti khanin kan in zom reng don ma se a ping ani chuanin kalkong om lo check gate om lo khati eng ma ni lo khit lampang kan chung ko te Myanmar lampa kan chung ko te kan tran pui te ma me ron tlan thadon se akara in dai dan na kong pinga om chu anon thleng tha zo lo chu chu ping le hung ning nan lo na ni ping chu a thei lo shim a chan chu nam khat ti chetu ni don ani ping lovin hung chu apom dam thei kan ping ani chuanin economy social structure kan ti jong tiang jong hi ala khoi chevek don chu wang chuanin ping chu kan support thei lo hung chu angai dam thei kalome P moderator le chachom tak le kazirlai puite in the vines by vek ule atir beratan chuan India marchak state le Myanmar in rin hi state Pathum Manipur Nagaland le Mizoram ten kanin sema Mizoram le Myanmar ram ribi khi kilometer zanga le som pakhat velania tuna ka khing pui khanin a shefu chialo deunge le o pin khatia amaru chu sarkarin tuna pinati omzia chu he free movement regime ati hi ati top kha ni meya a ping lova mai ro chu hemi a kilometer somli veve le lam veve kanin kalpo theina free ta kanin kalpo theina kha adanga ni meya ashan pan kanin kalpo reng thei don thau ti kha karon soitel du shimshima tin kanin unaw na ati chiang ron ti kha hei karon nyal dun pi moderator ani na taka chuanin US rama te po zofa tam takan oma US lama lo chu po khovel mun shang shang an zofa nam chang chang te po kan oma chuwang chuanin he border fencing hianin kanin unaw na ati che thei tak reng don em ni pi moderator ngei to tham fe chu ani ve ni Mizoram chunga hian he free movement regime kan ti top lo ani chuan Mizoram atanga local te du chen thenga thatam takan thenga Germany hoin raltlan boin an to mek te nakina kan tok mai lo mo pi moderator heng zong boy na kan to te hi ram le nam security kan palzam kan ngai poi mo lo wang te ani thina wangin sarkar na border fencing a pin hi ati mak mo nia ram he border changa ron lut ral tlan kan ti te hi administration shang noyom kan ni awangin dan shang in minzam to chuwang chonin dan shang in minzom na khan ke ni po in kan dan kan zomanga anni point anzom mei tur chu khwale tui tha kan ni na ani mai lo mo pi moderator ramri mi ma in tu lai khovela kan ram chho kan hunga engwangin nge ki mani kan ram kan Mizoram hi kan hun lo bi kang pi moderator border fencing hi India ram hianin a state tang Pakistan tenin po allow border fencing allow kalpui to anin kalpo theilo anilova dan mumal taknena in kalpo theina ani zoka chuwang chuanin in unaw na mo in leijina ti chethei tura siam anilo reng ani ti lo sia ula ani na taka chuan ram security ke mani khwale tuite kan himna atana sarkar na asiam ania ke ram mangai na thinlung aram khwale tuite ka du sakna thinlung atang chuan heng ra tlante awanga aram le tuiten an mani na an advantage benefit an mulo tur hi ke chuan kanani pi moderator chuwang chuanin he free movement regime hi sarkarin ati topa border fencing apin hi chakati ani ti karon soiveni e kalome Manager tur hi không nghe cái gì nắng là dân nó tụi ép chế đạo bị ổn sẽ ô là van gì à chú chú luôn mà rồi mới chỉ được bị ổn xe AdumAVar ông mà lồm nghe chú chú
na zong te tan le na tho tur nei te tan ba ka fak na chi sang sang da chhuana nia ma moi ne mo fak nei da chhuak du ni chuan kan lo pui thei renga che AdumAVar itana changkai lor khom tu hatin en chapa เฮ้ยตอนนี้เรานี่แหละว่า oh hey เฮ้ยขอ hey AdumAVar app da he ni mo chi sang sang all sop ta kai biak thein turin number da khom ve kalom na ruak in lwa tur restaurant mystery check up picnic spot le hadang pot tam lutuk hey imo mo ber biak thein turom khom na ni top me tu na po current talom renga kol me ta cheu in tlan lo ni ta chuan futsal po rem lo se book le ngal theilom AdumAVar itana changkai lor khom tu P moderator le judge zom takte kalome o ama sabera ron soi du chu zalen chanchin buin an website ta ramri hung du le du lo polan siama khan ramri hung du lo thalau ti kha 64% an nia democracy ram kan ni chuan mi puite du dan hi kan dalal don lo em ni P moderator chuan adot le chuanin Mizoram border ngot hingai to lawin kan Myanmar ne na border in trom Nagaland hen soita ila heta ai zia da hi chuan Nagaland Mon district a Logowa khwalal in chu an butna pindan kha Myanmar lama a oma an in khom kha India rama oma nia kha ram kan hung don si ramri kan hung don si chuan khamilal in khati chiat a tha an tiem ti kha karon zo de du bok chewa chuan ruk na hluar ti kha a state record thatak min ron pe khei chuan kan lom hleang chuanin adot le chuanin Mizoram her border pindu state pani hi Assam le Manipur ania chuan adu lo hi kan se dagin India le Nagaland ania Christian tamna zela hian hungi kan du lo the karon soi duwa chuan international boundary shimshing hung turan ron ti vel kha Europe ram tam takhi anila an ram in ram rina chuan cafe te restaurant tha tak te om han boyem boilo hazong khane kalome P moderator judge zom taktele kazirlai puidom takte ama saberin in zavain chibai kabu ka cheu border fencing kan ti hian kan kong te hi kan ping phui top don ni lo in mumal takin dan le sheken ko na hnuaya kalpui ani to don ti na zok ani ti hi ka soinon le du ani kan adum la mina anron chan chatak anei the pakhat chu kan unau tinen hian min chen sang tu tur ani ti hian ya amero chu heteng han kan han ti tak na enge ramri hung ringot hian kan in unau na ati bo pha ngotang ti zona hiani blood is thicker than a man made border ti tongkam hi ka soidua I unau tinen pok han mun chana tuna po college zirlai tamtak kan ya hilaya loka khomte hi zirna wangtin kan shanga na thona wangti pon kan shangang amero chu mun chana kan wang ringot khan kan in lechi na kha abo pha em ni hetia kan unau te mang ang kan lo chom dol kan ti lai hian mizo na thak po ni ve to lem lo midang namdang dan lawaron luthi tamtak kan vea chung ho chuan an mani hlok na zongin sumdong in anon luta sumdong ti rawa po khan thilpa ngai tak sumdong ni lawin Mizoram kan namina kan chat pui theina damdoi jakse rui hlau chi sang sangin anon sumdonga chu chu ni lom ni kan ram ron ti chitu ber chu P moderator tunlai chanchin thar kan enin lunglei te vaireng te tlabung te ramdang nena kan border kan ramri atanga ron lut damdoi rui hlau ti vel hi soitur hi chu a ommeu lawani amero chu zo khothar le champhai Myanmar border lam nei apyanga khwan ani lomi damdoi te hi kan man na sat tun din huna hian filter kan ham chu he pon he pawang rui hlau wanga boral tam tak kan oma ramri fel taka kan kham chuan he boina hi abo arin om tlat ani
บุงเราตั้มตักลักลูโปกันในเวอันเราตีโปอันนี้ไม่เทมาเสียทุยตักขีดจวนให้กันรำอีโคโนมีตันอัจฉริยะกัสตอมเกตเตโปอาอมเวอันนติเลโปอันนี้ไม่เทอเมริกาจูเฮงบุงรัวเมียนมาจังกันลักลูตั้มตักฮีเฮงกัสตอมเกตจังรอนลูที่อันนี้เร่งเอ็มตีฮีกันชุดอ่างไงนี่กูฟาราเตโปตุนไลอาสุยอันนั้นเซมตากูฟาราฮิกัสตอมเกตจังรอนลูเงอันนี้อันมานี่กงอินเซียมชันจังรอนลูที่กันอินโซนนเลยอ่างไงนี่จุงกูว่าจุกันสวยจะซามิจารัมมาละมาเขียนทิ้งตังเขาตั้มตักมานี่ชุงก็เอเลบาร์ซอนนากูว่าจริงตั้มตักอันอมเวอันนี้ล้มนี่คิงแต่แค่เฮกูว่าอันตัวรุกฮีอันตัวที่ฮิกันเชียดปุยอ่างไงนี่อัตบขารนาตานักสวยดูจูกันอุณาเตลาชมโดตุรโปฮิอันมิจารัมมาละอมแกนี่มิจาเตฮีอินมังไงมาสังอุที่ฮิอันนี่กะโลเมพี่ moderator กะโลเมตุนาคานินกันจันหุนตานคานิน economical background ในเราอังคารมินรอนสุยามาเสเหตุหันก็สวยดูจูลงตายาโซนินหุ่นปักหัตอมหุ่นป่วยหมอตักอันนี้โดนนี่มิโซรัมไม่นิลาวินอินเดียรัมตานเฮียนจูมีหุ่นจูกาลดัน trade multimodal project อันนี้เฮ้ย central government ป่วยซาสักอันนี้เจงหน่วยจะจวงสักอันนี้มาเสยินเฮมีcentral government ป่วยซาสักนิสิฮีมิโซรัมสุรการินาproject proposal apek andi awangin Mizoram sarkar ming ne kalona chumi omzia chu sarkar central sarkar chuanin anmani na thona man kha anhu le to hnuwa chuain a profit zong kha Mizoram kuta alu dona hemi free movement regime kan kalpui si chuanin enge kan ramta na economic tan hianin a hlok pui lo thei ani tin chu mai ba ka union minister Amit Shah kha free movement regime ron soi chuak tu ber ani a hi engwanga ron thlop tat ngi anni ka shelawa kati chan chu he thu hi Twitter ka tlang chewa soi ani a he thu hi kan khel vak achul po hian ka shelawani engwangin mo a chan chu he thu hi official taka soi chuana hi Mizoram tak pe hi chana om lawa tin wanglai ni newspaper hi Mizoram chuan newspaper lar tak polte ani a chuta chuanin thu chua pakhat an siama Dr. Joseph Kelel Fakzuala chuanin Dr. Joseph Kelel Fakzuala thu chua ani a heta article a chuanin British sarkar khanin barlui ramri awangin nam khat khamin chenshang ati a hemi hi adigna a om ani achan chu kumsang kha zakwa somli pasaria India in independence amu ma kha chuanin chin state kan unaw te po hianin India poisa rupee hi an lamang veka hi hetiang ani si chuanin engwangin nge kan unaute kan thisen zompui te hi kan thauthla kang in India sarkar a hianin kan luang lut lo hleti kan in sia India sarkar laka ake fop tu ringot hiami mani unaute mani zompui kan thauthak don hetiang hianin mizo culture hi a omngai lo ti hi karon soi du a an din huna hianin insiam chase ka ti hle ani chu mei ba ka chuanin tunma apo khanin Bangladesh ram ri kha hung alo ni to a heta anron soi ber pakhat drugs te aron hluar an ti teng te po kha Bangladesh sarkar po hianin aron Bangladesh achanga ron lut po hi akiam pha chuang si lawa free movement regime omwang ngot hianin hetiang hi asot pha ngai lo ni kalombe P moderator ka king pui khanin economy vel kharon soya ani na taka chuan tuna border fencing hi sarkar ina akalpuina chanchu kan chevel rambuai wangania rambuai na mun re renga economy thang thu thuri ka shingai lo shima chu wang chuan in kha chu kan hanin en chian kha thale khop me
Sarkarin he Amit Shah khanin ani na taka chuanin he border fencing ron ti chan chu kan chenom Burma boy me kan nilom ni Myanmar boy me ka tuna ethnic clash Manipura omle boka chung ram boy wanga Mizoram state tana kan security atana he border fencing hi ron ti chuak an nia ti kha olsam taka kanin kalpo the ani chuan ruk te a hluaranga olsam taka kanin kalpo na chuan sual te ahuang tawanga khata takhanin mishing mamole thil dang tin renga khan imbalance lo kha omdon ta ni chu kha imbalance lo kha eng tin nge kan sarkar hian ati thei reng em sarkar tan thurit kan va pezo kan lom ni chu wang chuan kan buaina to tur te hi atlem the ang bera kan ti theina tur chuan in he border fencing hi sarkarin ati hi thil chu le thil ti nge ngai ani ti hi kan shia thi apoimo em ani ramri hung ani pia lama hianin hemi keimani na ramri kan hung border fencing kan kalpui lo awang hian drugs ral thuam rang ka chak le ku varo alo luta heng hi kan thunun lo char ani chuan kan ram mangun hi thlir po ka thlir ngam lo hi ani deuh nichina khanin kanin unaw na khati che thu kha anon soya pi moderator ani na taka chuanin mizoram mipui mundang om te po hian chapchar ku te an mang ve ka kumtin hian kan chin unaw te kan zo na thak unaw te point amnam nong pianga khoi muna mizoram po na po om sela kan mizo na abau pha lova an mizo na abau pha ai main kanin unaw na ti zolnan pol te andina kutte mizo thil ti ang zong kha anti veve ka khan he border fencing kanin unaw na ati chelo ni ti karon soi du ni kalome P moderator nammi te chu in threng sang maila mun khata pol kan siam ti kha chu arin tlak lo ni achan chu tuna po hianin enge kan problem chu ni mek nam British sarkar in min thlen shana wain kan nam ziarang a shan awangin chumi wang chu na lom tuna point pin anon ti je a kat soi sol pal pin an ti lo hung an ti zel kan soi chan ber chu Myanmar border hi pin turani kan ti ni pin kan du lo hung chu poi lo ka ti tu atira po karon soi ma se kan opposition te chun hung an ti zel hung le pin hi nang lo konga pin chuan akal tlang theilo konga hun chu konga in hung that chuanin a phal tu ina phal chung chuan kan kal lang thei tuna anon soi zong smuggling te ruk tamti te po kha P moderator bordera eng apin wang ni ngotin atlak nim phadon lo shim tuna khovela border lar berenge Mexico America USA border ani Mexican refugee ho US claim pain an claim phare ro Mexican crime rate atlak nim pain atlak nim phare ro ma se engtin ya tlak nim thin engtin control thin kan ti chun an mani custom sa tangte an mani tangin unregulated thin ani tuna po kan refugee problem te kan smuggling problem te hi border fencing apin lo wang ni lowin ami puitele a sarkar zo ken malak na thatok anei lo wang ani P moderator chutiang bok chuanin longtlaya chuanin custom gate thatak awma wangin drug stall ruk ti thute om re lo ma se khodanga awm na chan pakhat chu custom gate chalo te regulations thatok te awm lo wang ni P moderator kan pin chuanin kan nam kan in da sang kan zia sang zela kan in thren thang zo kanga pui an ngai huna kan pui theilonga pui an pui kan mamo huna po kan in pui thei lawang divergent culture in kan thang zelanga kan in tlasanga nam khat ni thin hi nam khat thisen chu khat ni sang thin hi nam chanangin kan om jok don ani pin hi chu angai lo hung te chu a san le de ani kan regulate ang kan control ang smuggling po kan tin hi manga refugee ron lut po kan control ang chu pin ni na ti to mani lo chu mai ba ka FMR te po assembly house sang ber kan ram assembly house a chuanin central government ponin a oppose to a nasa takin a thavek to ni FMR ti top tum hi chuwang chuanin enga tinge tuna po hianin Mizoram poina adu jok si hi kan hnial kal ni P moderator kalome